Van Barnabe, Plast Saint-Egone, a brezhon vel ar liazia klas Florin. Modal e klas Euror San Barnabe azia. Menezare. Plus gur mes chom tal kishona. De da he retret plus gur an gana da he. A blavas kenta oa gred ar pardon a blavas deg a pev ar ugans. Oa gred ar pardon ugael a zo. Ben koe quand je m'en oa koead voise kemet la poussad meni ken hag an dud oa komasa da gas ar meigne ganter ar meigne oa ar dou ar meigne glas tout vrai an dud oa komasa da gas ar ne ganter l'air ar meigne c'est même zo be poan goude hag evreus amman goude ben be le bâtiment de France ben de m'intéresse gandrahe hag an sikourat reneve nei au bet Kempenet gant ar barrez gant ar barrez hag les bâtiments de France quoi hein. Voilà ar barrez an dud de sikouret an dud ne sikouret dia a kreiz a prajen nouman neus kemet de nen hag ar goan broan tout ya hag an den er goan ve ur rignar ur rignar dour kemet a zour teud ar mene mil ar mene d'an te da men ja ve ke voyen de mondre nen rakomondre ar parkeia hag a vechou deus ket voyen avon betek ar chapel nan reazour rankor mondre ar parkeia ar goude ar varakan za zo gret gad tud ar briou a penmerges ar varakan a lem am ar feta ar oazad ar briou hag penmerges n'eus gret onnas briou an o alec'h ar lec'h pelloc'h ama a penmergas igile ar village anal. Voilà. Hag ar oazad da an diou gerze n'in eus gred ar habanan ze ma kereska. Lamma da zen en gred ar habanan ze blamma da digemer an dud goude an Auvergne. Digur ar blamma mem chance e brau be michou vek e gwell brau an amzer cet hiver mien disco vid debi goude quoi hein. Digur vet gret tao ur pred ragot gret gant petra gret gant kik saout quoi hein. Kik saout a pruno hag a ver bertud peus gur vet o var dro pavahan a dud da zebi a he.